1750. upisuje Bečku akademiju. Prvi Srbin koji je otišao da uči, da nije išao u monaške škole, ikonopisačke i tako dalje, otišao da studira slikarstvo. I od tada mi idemo na Beč, sve negdje do sredine 19. veka, pa evo povidite Popaji i Urošu i krajem 19. veka, mada su neke naše perjanice se odlučile za bolju akademiju već sredinom 19. veka, poput Đorđa Krstića, koji je đak Minhenske akademije. Dakle, pomjeraju idu na druge, na razvijenije ili bolje od ovih bečkih akademija. Ali nama odgovara toj buržuaziji da imamo učene slikare. Velika sreća Paje Jovanovića je bila što je otkrio jedan dobar i slikar je bio i trgovac slikama. Wallis, koji je imao French galeriju u Londonu. On je već u 1973. godine prepoznao Paju kao zlatnu koku, odnosno koja nosi zlatna jaja i brže bolje mu sklopio ugovor da sve što naslika može samo on da proda. Prebacio ga u London, u Barclays banku mu položio pare, u jednoj četvrti kupio stan, obezbedio poslugu, dao najbolje uslove za rad i od tog trenutka svake godine jedno ili dve Pajine slike izlaže u svojoj galeriji i dobija kritike, da vam ne kažem. Već 85. se pojavljuje u Timesu ili u nekim od velikih novina, Daily Telegraphu, prikaz u kome stoji da je bolje od njegovog učitelja Leopolda Karla Millera. Austrijancima to nije bilo baš po volji, moram da priznam, i onaj koji je pisao monografiju o L.K. Milleru malo zavitljivo govori u jednom trenutku o ovome našem slikaru, pa kaže, kao da je to nešto ružno, kaže, a Jovanović prodaje slike kao vruće zemičke. Pazite, sad prodaje slike kao to je nešto ružno. Doista je prodavao slike kao vruće zemičke i kako ih je onda prodavao, tako ih prodaje danas. Pravo čudo i na užas ovih koji misle da je on zagadio naš duhovni prostor i naš likovni i vizualni prostor 20. stoljeća. Zaboravljajući da je toj mladoj srpskoj buržuaziji odigrao veliku ulogu i pokazao se sa nagradama koje je dobijao, u to vreme sa priznanjima i kritikama koje je dobijao, a sve se to radi 80. i tokom 90. godina 19. veka, u vreme kada se baš zdušno trudimo da se pokažemo kao civilizovan evropski narod. Tu je Paja odigrao veliku ulogu svome rodu i svome narodu i tomu se ne može zaboraviti. Niko poput njega nije postigao toliko i dobio takve aplauze u Evropi kao što ih je dobio on. Po tome nije slučajno da je naš patrijarh Georgije Branković i mitropolit Karlovački on je bio u senatu Austro-Ugarske, u Budin video onu ogromnu sliku koju su Mađari naručili da bude centralna preko 8 metara dugačka, da bude centralna na milenijskoj izložbi kojom su htjeli da obeleže 1000-godišnjicu svoje državnosti u Budimpešti 1896. To je ona čuvena Munkačijeva slika, ili Arpad osvaja zemlje, pa između ostalog je osvojio i Vojvodinu. Naš dični patrijarh je razumeo da tu Vojvodinu nisu samo dobili Mađari, pa je naslikao, naručio sliku seoba Srbalja, pri čemu je centralna ličnost Georgije Branković i pored njega njegov potonji takođe patrijarh, ali tada njegov saradnik Isaija Đaković drže povelju kojom ih je Leopold pozvao da legalno pređu tamo i brane Evropu od nekrsta. Dakle, priča je bila vrlo jasna, te zemlje smo mi s jednakim pravom zaposeli, s tim što je našeg naroda bilo tamo i u 12. i u 13. veku, koliko god hoćete kad govorim tamo, mislim na krajeve severno od Save i Dunava. Čak imamo velike enklave, a što da vam kažem, pogledajte naše tragove po Ugarskoj, odnosno pogledajte Sent Andreju i njenih 7-8 crkava iz 18. veka, pa će vam biti jasno kako to izgleda, ili pređite s one strane Dunava, tamo u Rumuniji, krenite pored naših manastira na obalama Dunava, tu je moj kolega koji je o tome dosta pisao, pa ćete vidjeti kakve su to bile moćne srpske naseobine. Uostalom iz Čakova nam i dolazi niko drugi no onaj prosvetitelj Dositije i tako dalje. Dakle, to su naše prilike tog vremena. To su oni ljudi koji su nas pripremali i uvodili u
prostore 20. veka. Otuda je Paja Jovanović postao perjanica svog i najbolji predstavnik toga doba, da bume sa velikim slikama. I tu ću nekako završiti. Poenta je bila ona čuvena slika, Krunisanje cara Dušana, koju on tamo negde 50. godina preveo i u proglašenje, kad su došli ovi koji ne cene mnogo monarhije, nije mu bilo teško da proglasi to i proglašenjem Dušanovog zakonja, da ne bi sad pominjao krunisanja, nije bilo zgodno. Bio je vrlo kooperativan. Nova vlast 45. koja ga je zatekla u Beogradu ga je dobro i zdušno primila, dala mu odmah da se snabdeva u diplomatskim magazinima, što za ono vreme nije bilo beznačajno, dali su mu podvoz do Beča da poseti tamo šta se dogodilo sa njegovom zgradom. Dakle, dobro su ga prihvatili, već 47. je slikao maršala u dvoru na seansama koje je organizovao veliki hrvatski slikar Vladimir Becić. Dakle, to je Pajin kroki čovjeka koji se prilagođava i odgovara vremenu, kao što je savršeno dobro odgovarao interesima mlade srpske države, i zbog toga postao centralna ličnost naše umetnosti kraja 19. veka. Dakle, više iz društvenih nego iz drugih pobuda. I kratko da vam kažem, to on je vrlo dobro znao što se dešava u svetu. On je bio jedan od onih koji je posjećivao sve izložbe, on je znao i za Sezana, i za Goga, i za Gogena, on nije išao tim putem, niti se tamo tražio. On je išao drugim putem i vi ga ne možete tražiti tamo gde on nije hteo ni da se krene, ni da pođe. On je birao i tražio za sebe druge uzore i išao drugim putem. Možete ga samo kroz taj deo ocenjivati i procenjivati da li je dosegao i da li je uspeo da odgovori tim zadacima. I konačno, nije beznačajno, on je i u Balkanskim ratovima bio prisutan, on je 912. samo nekoliko dana posle velike bitke na Kumanovu, to je osvećeno Kosovo, tada pravi tu kompoziciju, u Skoplju zajedno sa Milutinom Milankovićem, njegovim vrlim prijateljem s kojim će do zadnjih dana biti u prepisci i u najtoplijim odnosima. Dakle, on je pratio, da vam kažem da se, i 80 ima divnih priča, da se u to vreme kad ga je Austrija dobro pratila, u jednom putu tamo iz Prištine i Prizrena vraćao sa generalom Šturmom. Bila su to vremena koja svedoče o Pajinom rodoljublju i samim tim objašnjavaju zašto je njegov opus tako dobrano ušao u sve srpske domove, zahvaljujući opet jednom zagrebačkom trgovcu izvanredno spretnom, Petru Nikoliću, koji je sve njegove slike preveo u oleografije i nema srpskog doma od Ravnih Kotara, Bukovice, Grubišnog polja, Korduna, o Lici da ne govorim, gde ne visi neka od Pajinih velikih slika ili Krunisanje ili Seoba, dakle ono na što su se naši ljudi učili, patriotizmu i ljubavi prema svome domu. Nisam pominjao Takovski ustanak i još mnoge druge slike. Ukratko, Pajan je bio veliki majstor, veliki zanatlija, a ne avangardni slikar i ne istraživač neistraženih prostora. On je zaokruživao epohe i nije slučajno da najznačajnija srpska slikarka 20. veka, o njemu 1904. piše prave panegirike i stavlja ga u red srpskih stvaralaca srpske narodne poezije. Otprilike stavlja ga u taj nivo. Nije slučajno ona koja je mislila na drugi način, sasvim drugačije likovno govorila i drugim jezikom i otvarala sasvim druge prostore, znala je da oceni, pa sad ovi ako danas bolje znaju od nje i bolje procenjuju, neka im bude po njihovom. Dakle, nisam predstavnik onih Srbija koje se ne razumeju, već one koja bi trebala i imala razloga da slavi, i to i čini malo nespretno, ovaj jubilej od 150 godina života i stvaranja Paje Jovanovića. Dobro, možemo i sa mikrofonom. Postavljam da bi se čulo i ovako. Hvala gospodinu Kusovcu. Profesor Đorđe Kadijević je takođe jedan od autora monografije.
baš profesor i naravno neću ni govoriti profesorski. Meni je čast što mi se pruža prilika da učestvujem u promociji ove knjige i da tom prilikom pomenem po mom mišljenju jednog od najvećih umetnika koji je živao na našem prostoru i koji je naša krvi, to je slikar Paja Jovanović. Moram možda da kažem da se slažem potpuno sa kolegom Kusovcem da se o Paju Jovanoviću danas u ovom trenutku govore na dva načina. Sjetio bih se i nedavne prošlosti kada se govorilo na treći način o njemu. Pa onda nešto dalje prošlosti kada se govorilo na četvrti način. Ali to da se o umetnicima govori na različite načine je sasvim normalna pojava. Ne treba nikoga da čudi. Mogu bi da navedem čitav niz primjera velikih svetskih umetnika o kojima se govorilo kroz decenije i kroz vekove, čas ovako, a čas onako. Prema tome nije čudo što je to snašlo i Paju Jovanovića. Ja se sjećam svoje daleke mladosti i vremena, neposredno posle drugog svjetskog rata, kada je Paja Jovanović nasuprot načinom na koji je tumačen u Kraljevini Jugoslaviji kao veliki nacionalni srpski i jugoslovenski umetnik, ocenjen kao slikar sa buržoaskom vokacijom, sa opredeljenjem koje odgovara jednom građanskom ukusu, jednom sredine koja je zapravo iščezla sa istorijske scene u toku Drugog svjetskog rata, naročito posle pobede komunističke revolucije. Bilo je potrebno da prođe nekoliko decenija da bi se Paja Jovanović izvukao iz te senke. Možda ćete se iznenaditi ako vam kažem da sam na studijama, recimo, kao student istorije umetnosti, slušao do duše više u kontekstu nego otvoreno aluzija na to da je akademizam Paja Jovanovića pojam suprotan aktualnoj intenciji savremene umetnosti po kojoj budućnost u istorijskom smislu, u smislu razvoja umetnosti ima sasvim drugi smer. Tek negde posle nesrećnih 90. godina i posle jednog procesa u kome je, mogu slobodno da kažem, istekao mandat moderne umetnosti i pojavio se duh postmoderne. O Paji Jovanoviću je počelo drugčije da se govori, drugčije da se misli. Tome je jako doprineo takozvani retro princip koji je karakterističan za duh i mentalitet postmodernog Weltanschauunga, pogleda na svijet, kako bi rekao Hegel. Naravno da ja imam i sopstveno mišljenje o njemu koje je kompatibilno upravo u ovom postmodernom shvatanju. Postoji danas velika obstrukcija prema Paji Jovanoviću od strane već pomenutih lobista koji smatraju da savremena umetnost u Srbiji treba da uzme kurs evropske i svetske umetnosti ukoliko želi da se integriše u Evropu i da postane deo svetske kulture. A ta umetnost ima sasvim drugi smer. Popularno on se obično krsti kao konceptualizam, ili kako ga njegovi apologete nazivaju post-avangarda. Toga smo se mogli nagledati u posljednjih nekoliko godina na oktobarskim salonima i vi vrlo dobro znate na što mislim, nema potrebe da to tumačim. Ono što je za čuđenje, o čemu je kolega Kusovac govorio, jeste određena agresivnost
koja se pokazuje prema svakom drugom shvatanju, naročito vizualne ili likovne umetnosti kod nas, koja ima svoju posebnu metu u ličnosti i u delu Paje Jovanovića. Ja ću reći ono što je prečutao moj prethodnik Kusovac iz osjećanja